Ukraden komad odeće, noćas me daješ u pola cene. Еден пред добар ден и ви посакуваме топла добра идеја во Скопје. Како се чувствувате и ви благодариме што ја прифативте понудата да бидете дел од интервјуто на Курир. Hvala lepo, meni je zadovoljstvo da sam u Skoplju, evo po ko zna koji put više boravim u ovom predivnom gradu i imam izuzetno dobru saradnju i dobru energiju sa ljudima koji me već godinama prate i dolaze na moje koncerte. Mislim da smo bogatiji za neke nove pesme, tako da će biti interesantna prilika da promovišemo kompletan album, a i naravno izdvojio sam jednu najnoviju pesmu koja još nigde nije objavljena, da je upravo u Skoplju na koncertu premijerno izveden sa svojim bendom. Речи си, не може да се одбегне прашањето да ве прашаме за вашиот нов имидж, кој навистина ви стои многу убаво и ве подмладува. Da, pa to je interesantno, sasvim se slučajno dogodilo na jednom mom koncertu u Ohridu, tačnije gore u amfiteatru u Ohridu. Kad sam došao, ja sam malo sa zakašnjenjem došao, nisam imao vremena da se obrijem, pošto sam došao s mora, brada mi je bila velika, izgledao sam kao Robinson Crusoe. Šta da radim, rekao ja da se malo našalim sa publikom, ja ću reći ako sakate Željko, morate još čekat malo i tako. Rekao ja ću malo da otpevam koju pesmu dok on ne dođe. I naravno kad su oni čuli, dok sam ja počeo da pevam, oni su prepoznali da sam ja. Uglavnom odatle je krenulo i onda kad sam došao u Beograd, moj kum, koji je inače moj stilista, se malo potrudio da odemo kod ljudi koji to dobro rade i mislim da sam napravili dobar posao. Следниот месец во Скопје ќе се одржи концерт во името на љубовта и виното. Што може да очекува македонската публика од концертот? Pa ja sam i do sada uvijek na svojim koncertima imao masovke, to su od početka pa do kraja pevaju sa mnom. Znači, sad sam bogatiji samo za čitav album i nadam se da će i nove pesme pevati zajedno sa mnom. Naravno, tu sam izvukao i neke meni drage makedonske pesme koje ću u posebnom ambijentu i sa posebnim zadovoljstvom da otpevam. На концертот во Скопје ќе биде присутна и вашата ќерка Мина, која ќе биде придржен вокал. Pa da, Minja. Дали вие сте заслужен, најзаслужен за постапките да ги превземе од вас? Znaš kako, ja imam tu želju da ono što ja u svom stanu čujem kući, kada ne uzmem gitaru i da pevam, da čuju svi. Međutim, ona nema baš tu vrstu samopouzdanja i možda u samom startu kad je počela imala je određen otpor zbog toga što sam ja otac i da li će se ona usuditi da krene ponovo, ja to ne znam, ali ona za sada putuje zajedno sa mnom i ona je članica mog benda i peva prateći vokal. Mislim da će mi poći za rukom da je nagovorim da je u Skoplju otpeva nešto što će pevati zajedno sa njom svi. Така. Во српските медиуми неодамно имаше шпекулации дека вие веќе сте се затвориле дома и сте се откажале од кариерата, бидејќи ве, условно кажано, ве уморила. Дали е вистина, дали ќе се... Pa ne, ja sam jednostavno u godinama kad se bavim nekim drugim životom, znaš, kad u pravom smislu reći uživam u plodovima svoga rada. Naravno da sam još uvijek ostao aktivan kad su u pitanju koncertne aktivnosti, ali malo manje posjećujem televizijske emisije. Ranije sam često išao i možda je upravo zbog toga što nisam tako često u mediju pa me negdje stane u drugi plan, ali mislim da se to najbolje pokazuje na koncertima. Jer popularnost jednog pevača i njegovo postojanje u stvari se vidi na koncertima koliko ljudi dođe. Што е ново што го подготвува Željko Samardžić? Pa novo je to što ću već, zaista krenuo sam početkom ove godine da radim u studiju i da pravim neke nove pesme, bez obzira na album koji je već aktuelan, koji se već poprilično izdvojio. Ja imam fond od nekih 10-ak prelepih pesama koja će kada doći na red, ja ne znam. И за крај, дали може да ни раскажете некоја анекдота интересна што се случила токму во Македонија, со македонци, со bliski prijatelji? Ovdje uvijek je bilo lepih trenutaka i zadovoljstva. Bilo je, recimo, jedno gostovanje u Kočanima kad se završilo. Zajedno sa svojom ekipom sam se odmah u kombi
i krenuli smo nazad. Neki momci su se našalili sa nekim plastičnim pištoljem da nas zaustave, mi smo se bili prepali. Na svu sreću ja sam imao broj od ministra policije, policija je odmah reagovala i ove momke pohapsila jer je to bila malo neslavna šala. Meni je posle bilo žal tih momaka, ali bilo je neprijatno u noći od 2-3 sata kad te neko zaustavi protiv priredi, je to neprijatno iznenađenje. Dok s drugim sanjaš novo proleće, u srcu zimu čuva za mene, ko novi ran na starim slikama, tuga se oko mene steže, jer tebe nije bilo nikada, kad bilo mi je najteže. Šteta što nismo jedno za drugo, baš šteta